kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye we Santos ngaho kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye obore kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye oburo kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye obamwicaye kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye kiremereye nk'amabuye omweneza kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye obamurozi kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye omweneza kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye kiremereye nk'amabuye kiremereye nk'amabuye omweneza kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye kiremereye nk'amabuye kiremereye nk'amabuye abamwicaye kiremereye nk'amabuye yica kiremereye nk'amabuye kiremereye nk'amabuye uve muri kubanyabyaha uve muri kubasambanyi uve muri kubantu biba uve muri kubantu banga kwizera Yesu Kristo uve ijambo ry'Imana uri muri Mariko 13:3-5 baravuga ngo nuko mwana mugaze ati muga amaso kuko mutazi umunsi n'isaha nyene urugazozirako nambari mu gatondo nambari sasita nambari mu mutwenzi nambari mu mutwenzi nambari mu ngoko kugira ngo niyaza gitumbuka wari kikababwira coco mwame mugaze icyaha kiraremereye nk'amabuye ushobora gusambana umwanya wo kwihana umwanya wo gutunganya ubugingo bwawe ugakorera Yesu umwanya ukihari bajya kwibira ibanga babwire bajya kwibira ibanga yewe mwana w'umuntu ni igihe cyo guca bugufi si igihe cyo kwambara neza si igihe cyo kwisiga si igihe cyo kujya mu birori byawe ubona kwibira ibanga Yesu ataraza urupfu rwoza rutunganya ubugingo bwawe yewe wa mupapa we yewe wa mama we yewe wa musore we yewe wa mwigeme we babona iki wahaye Imana kugira ubyukuri muzima n'amafaranga angana gute wowe wahaye Imana kugira ubyukuri muzima hari benshi bafuye hari abamama beza bari mu bitaro bamaze kurangiza hari abapapa beza bafuye wowe n'iki wahaye Imana ariko bava ngo n'umusazi ariko ubona kwibira ibanga kora butarira arahinyumuri wo yumva ari y'umunsi bwa nyuma ubona kwibira ibanga Yesu ataraza urupfu rwoza nutunganya ubugingo bwawe umana kwibira ibanga wowe usambana wowe wiba wowe ubesha wowe uja ku bafumu iki ni igihe cyo gutunganya ubugingo bwawe nuvuye ngo ninzari mukoresha oya ngo tunganya ubugingo bwawe ukorere Yesu umwanya ukihari hari uva ngo yasaze oyaborewe ngo ntabwo ngo yari kujyana mu bivu umana kwibira ibanga uyu mubiri urashobora kubona ubyibushe uyu mubiri urashobora kubona ari mwiza ariko umana kwibira ibanga uyu mubiri no w'isi igihe uzaba wafuye ntuzoraba ico cyubahiro cyawe igihe uzaba wafuye ntuzoraba ayo mafaranga yawe ushobora kuba ufise imodoka zitandatu ushobora kuba ufise ama etaje 5 ariko igihe uzaba wafuye nani muzo kwigera utwara Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Atabagatolika tugire Yesu n'Maria. Sema amen. Haleluya. Abisilamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala kwibira ibanga ntabwo nakuzaniye idini ariko nakubwiye ngo ukurikire Yesu kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo nakuzaniye idini nakubwiye ngo ukurikira Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri